uwahoze ari umukinnyi wa NBA Luol Deng yasuye igihugu cye cya Sudani y'Amajyepfo atera umuhate abakinnyi bakibyiruka. Ubu ni uburyo bwo kuvana abana mu buzererezi bakabona icyo bakora kandi bakiga gukorera hamwe, kungurana ibitekerezo, ntabwo ari ukwidagadura gusa. Akiri muto Deng we n'umuryango we bahunze intambara bajya mu Misiri. Niho Deng yahuriye na Manute Bol wigeze gukinira NBA, ni nawe wamwigishije gukina basketball. Mu mwaka wa 2015 ikigo cyitiriwe Luol Deng cyatashye ikibuga cyabatijwe Manute Bol witabye Imana mu mwaka wa 2010. Ikigo cya Luol Deng gikorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi na NBA Africa kugira ngo bubake ibibuga maze abantu bashobore guhura. Ibyo bibuga kimwe n'urugero rwa Deng bibera icyitegererezo urubyiruko rwo muri Sudani y'Amajyepfo nka Sandi Abrahim. Hari abakinnyi bamwe babona imfashanyo zo kujya kwiga mu Burayi no muri Amerika bitewe n'uko bakina. Deng yabwiye abanyamakuru ko ikigo yashinze atari cyo kwigisha gukina gusa. Hari ibindi byinshi dukora, kohereza n'abaganga 10 kwihugura mu mahanga buri mwaka, kandi tumaze imyaka 5 tubikora. Ubu bavura hirya no hino muri Sudani y'Amajyepfo. Minisitiri w'urubyiruko n'imikino yatangaje ko ikigo cya Deng gikora akazi k'indashyikirwa. What Luol is doing actually is very great and appreciated. Ibyo Luol akora ni indashyikirwa kandi turabishima kuko bituma urubyiruko rwitegura ejo hazaza. And the teenagers. Deng yakiniye NBA All-Star buri kabiri, yatangiriye muri Chicago Bulls. Avuga ko afite umushinga wo kubaka ishuri ryigisha umukino wa basketball muri Sudani y'Amajyepfo kandi rikazigamo abakobwa benshi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.